گله تماشاکار عزیز مراد تیوی را برنامه زازاکید ماهینای حضور شماد شون شما خیری بو سلامون علیکم ام برنامه ما ده mehman misafir ma est Üstad Burhanettin Dağ Hocama Delal Hoytya Malatay Yendeş Sedat Fırımı kamera koduna bir yeriniz mi? Hocam kusuruma ne? Esersen naha ATG halen enişkene internetimiz sıkıntı biraz ya. Akaz venk şımayen o ekran yani tavaniysen bername tavaniysen sadece venk ya. Kadiyo Bele. Burhanettin hocam tiz khayrome. Khayrmen de sarışım sarışım şuma khayro. Ben Mongolian Holyan. Ekran hani Malatay'dı. Gele tamaşakar en bername xudu ma en misafiri xudu yo çen mevzu isma kalkin vercu Burhanettin hocam tı müsaade ekin ez yo itihadı yo ilon mest ez ayıvaj der hak zon zazakiydi ders vicnayı esti zarf ders est en mıntıkayı zazon dizi derse zazaki kısmek vicnen fakat bine kifayet niken ayra ma itera ilomken en reji ders vicnayı şunu ma derse zazaki koca okudu bede vicnayiş ezene tilkiz var tay tamaşaklar mabelya zazaki emrafom niye ki ezinir tilkiz var değerli izleyicilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye'deki ilk ve orta öğretim kurumlarında seçmeli dersler var. Bunlardan biri de kaybolmakla tehlikesi altında bulunan Zazaca dilimizin seçmeli ders olarak seçilmesi konusudur. Her yıl bu ayda yani bu Ocak ayında dersler seçiliyor. Yani önümüzdeki yıl öğrencilerimiz bu dersi seçmeli olarak okuyabilecekler. Tabii ki umut ediyoruz. Bu seçmeli değil, zorunlu bir ders haline gelmesini, eğitim dili haline gelmesini arzu ediyoruz. Ancak şu hali evet yetmez ama hiç olmasa bu imkanı çocuklarımıza sunalım istiyoruz. Çocuklarımızın seçmeli ders konusunda sadece ders seçmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak açısından bu programlarımızda sürekli bu konuyu dile getireceğiz. İleriki programlarımızda seçmeli ders hocalarımızı da davet ederek bu konuyu enine boyuna tartışacağız, sizi aydınlatacağız. Evet, endek kifayet kin matilkiz var. Seda em bername xude ma derhakçin edma kalkeni Malatay bir kek ome neticed ma meal Kur'an Kerim mahulinako yo adet korrandı Malatay mar onan fakat en binate dizi tay mevzi mais yo ez kayla en nome aşmu sermavendir yo yine sual meist en iser ez kayla vendir nome aşmu zazaki nomeyin çine. Bismillahirrahmanirrahim. Selam huma şma sarıb, şoy şma xeyr. Sıhhat, selamet, afiyet şma ma huma jwan wazin. Allah sıhhat, selamet, afiyet bit şma pürnun.
درد و بلا و نوشی جون شما را گون شما را که شما را بریم شما پیور صحت و سلامت و عافیت دیم انشاءالله. وری منومه آشمون واج ما انه بزن آشمون یعنی شمسی، çünkü آشم قمری است، آشم شمسی است. شمسی قمری چنه یعنی حساب روش گوره، حساب آشم گوره. حساب آشم یو ورنی یو پینی یه ثابت چنه دقیش بن گیرن هیرس سرد هف yani yo ser binatı takvim aşm o rojit fark vrazon o farkız ser aşm das roj ser rojra kemi ayra aşm çiz aşm gibi takvim aşm göre numa omediyş yo verni yunu peni sabit çinya ama aşmig be takvim roj göre böyle bir enin sabit yo verneyin ve peyneyin asta. Ayrıca ma inki bahs ma emşidiz ma sor haberdun mesele ser veya mesele zaman yani mutlak yo mesele ve nun nisbiye yani ma göre açım göre roj göre çünkü Kur'an diz emiş ma bahs bene saravenden bahs Hazreti Nuh aleyhisselam o نوسه 50 سر جویاییشه این گرماسینی فهم بکر ای باجما انشالله گرنا سر اما آشمون آشمیک به تقویم رویش بره بöle بین فرهنگون kültürün Sovyinat yani en Romad veya en Yunan en İran en Mısır adeten kuma aşmı çu göre bölse aşmı o göre ve olmaya numediyiş. Mesela inki kelime Nisan mazaf şuğulne. İnanıyor Nisan. Türkçe zikun Nisan. Arabi zikun Nisan şuğulne yani şemsi hasabet. Zazet şuğulne. Aslında Nisan yok kelime İbraniye. Yani mane içine varun. Bunacı varun. Veya mesela Temmuz. Temmuz kelime çiya, Aramiya veya Sumeriya yani maneyi germene azaf. Eylül. Eniz yo kelime İbraniye bir maneyi vakt şey Aramiya ve Süryaniye. Kelime Süryaniye yani engur veya vakt engur. Yani aşmonet yo görebin عن تقویم رند عن نومه آشمون رند آیا آشمد چی گره بنسه آیا آش با اون نومه بیار زونایش veya on نومه بیار دیجایش وقت بنا رند اینکه مایل آرای مثلا بحث کرد اون بازم بحث کن یا تقویم تشرین اول تشرین ثانی ان رومیو تشرین و کانون اول و کانون ثانی و نظم Temmuz o Eylül o tavada en yazıldaki ben ne verdim yani mahebe beraber ma ene garansa kabul etsin tavada en aşmını zon yazıldaki yani toplamı mesela ene Türkünis toplamı derken ki bun May Roma yani yo aşme eşka o nume yo kralyo nume yo kandaça ilahiye eşk numeyi May diyor numenopa veya mesela September, Oktober, November nezik yani mane içine çi tabii zon Avrupa'nın zon Türkiye Huzeyran iz İbranice olmagrotiş Temmuz iz İbranice olmagrotiş Eylül iz İbranice olmagrotiş May in Latince grot yani yo Aralık o Ocak yani Türkiye bin pür toplamı ama ne zazaki nome aşmon zazaki körünün zazakıyor. İki aşmar verni rahaya peyni aşmon bombar ve milletiz en kadar bezor. Çünkü teşrin kanun ayman yok. Ayman ne? Gağun. Aşma verin yeter. Aralık. Yani vor baranatı gağun çağırıyor. Bu yarape yen çelle. Çelle rapen sabat.
سبات رابي عدار رابي وارون يانا وارون رابي قلون يانا قلون رابي يمشون يانا يعني يمشون حزيرونا يمشين بيجين بي فيجين آلنش فيجين يعني yavaşın meyve fek vejena. Bad yemişuna çene veje cüyenun, vakit cüyenun, mahin cüyenun çağırne. İnanıyor. Aşmı Temmuz'et, memleketin ma cüyenun çağırne. O aşmı Ağustos yani aşma zaf german ma germaun yani germayı te zaf sedra. Ma ilk okul diyor şiir venden yön mü verveten Ağustos Temmuz ateş püskürür. Herkes gölgeden yürür. Ağustos ondan beter durmadan dökeriz ter. Yani Ağustos zaf germin zazakiniz germavuna. Kızın acı. Bad germavun çiliyun ucarate yön aşme razon. Eylül. Eylül çine. Eylül zaten bu Eylül Süryanice'dir engur ve raz. Yani mani reza. Aşme razon. Zazakiz aşme razona Ekim, Türkiye'nin Ekim, şeken Ekim'in. Ekim'in Rumen, aşme citiyarun, ucarafı aşme peşpelun yani hin dar pel korreşnun ve gağun. Bu hem tuvahti inni vay herkes ma'neyi fahm kön yani ene ma'neyi çino. İnken aşme Türkiye bu mar. Yo tak fahm kön. Mayıs çino. Haziran, tetrava Haziran çino. Huzeyran yani İbranice veya Süryanice homogrotiş. Ama tuva cüyenun, herkes fankön cüyenun çino. Veya tuva citiyarun, veya tuva aşme razon. Yani razon hin angur çikin. Razon ken kharabe angur dun adi ben röşin. Aşme peşpelun, yani dar pelfe röşnün. Veya aşme mesela varun yani nisun zaten kelime nisun varun. Yani İbranice var. Kelime nisun İbranice var. Hatta yarıca yok papatır mekhabirde. أنا مثلا کربلا صرت دیدم یا işte Hazreti Musa oraj خلیسی نزد نمروز oraj İbrahim Adil را خلیسی آنکه یه روایت اومد بیشتر ما سیناگوگ تیب یا مناسبتیم به و قالش مکم رج دیم روش مستقبلی و ویا یزونا و ما دست شش نیسون ما مستقبلی ما tamam yani en bilgin bir önemli bazı tecrübeler yaparsın. Ama ben ki ard yani no piyasa nizon o roj mesela des Muharrem samem o des Muharrem bin ki Hazreti Hüseyin o roj Hazreti İbrahim Adil o roj nizon Mısır rahedesi falan asas İngilizce zaten Diyanet İşleri Başkanlığı o ansiklopedi şmabuntra aşura maddesi o cadiz bun yani en kör uydurma yani sebebi aya mesela biz bir kardeş ardından rivayetten kadar ne piyasar o asıl asası için neyse aşm zazaki inni yani aslında umaran gağun tamam mı? Yani terrama baştakin ve eğer ma ocakla başta bikirse çile sabat adar ucarpe varun gulun yemişun cüyenun germaven razon cityaron peşpelon gağun maniz herkes fahm kın böyle şeyler. Malatay bu memmeçe Malatay bu memmetrafı باج بو از Malatay bu memmetrafı işte خیرومه وجرابه ما سوال خود ممكن مالاتای تخیرم ساریش مترومه سلام همه شما صرف خیر مونده الله راضی همه شما راضی yo zaf kiş de khora zaf yuslar ne yo parço da daqat yo tenav زدحم وجان را لما يوكو أنفون مقيز مصيف مشتي هذا بردي شاعر وفانا كركي منا مقيز مصيف مشتي يا هم زمستون هم أومن هم o زمستونیز و مری بنا Malatay ma sual ma benena baje matura sualu ko persen inşallah. İnşallah. En havalu ma ihtiyade temaşe makeni sir maken mesaj nüş Ahmet Barış Tranvat Brema
شوا باش شوا خیر خیلی صحبت ما و شما من خیرون بمون من خیرون بمون وقت هم راضی و ما راضی کلام yazı شو باش کلام yazı سلام علیکم و علیکم سلام عبدالباقی شریفoğlu شو شما خیر بو Sadık Kaya şun şuma خیر بو عبدالباقی شریفoğlu مالا طیب شو شما خیر Abdülbaki bele kalem yazıyor. Allah hepinizden razı olsun. Vat. ما أن تماشاکارو خورزبونی و أن برنامه ما velaki Türkiye bunu paylaşım yapalım ki çoğalalım. En bername ma mizazaki ucan nüşt ma velak be mazal Türkiye zabun paylaşalım ki çoğalalım. Zazaki mahim mişken vaş vela kiren ve mahim mişken vaş bar kiren vurdiz ben yani kelime est. O yozi ene diyinizi en bername ma kumeg Facebook ra vuaz Facebook hesap Facebook ra esken siyer beku eşken hesabı çiraz en sosyal medya YouTube ra eşken siyer beki hemiz eşken Twitter ra hemiz Periscope ra yani hiri çar programı ra eşken siyer bek kumeg bir misafir ma matrabın şıma hayır ume yeniz bun hayır miyondur. Enyo? Mala Abdullah. Bele. Mala Abdullah. Mala bername ma enki ene ma ay Trump'a daha kayım daha pir. Çünkü ay yapıyor kafanı ene ma akar. Ergun senatör şia vat şia çi Genelkurmay Amerika'da. Şia istişare kerdu vat en gejo püre bucake çinonomeyi bucake o silah atomi hayyi destede dünya yo felaket gibi vat yetki matrat bir yer o kodlu bir mava acaba yo bugün trabı versin çok ay atom eş Japonya o zaf akıl bugün geç aynı sana aya servezir senato serok veya servezir senato hanım cini hanım Nancy Pelosi ve genel kurmay başkanı ve haber do ve mabat vallahi ne veri böyle ne ben göç ayak sandık gucak mucak o düğme müme silah atomi hete ayak sandık tarabinen ceni yok grafik felaket vecinin masara Amerika dünya sıra zarar gelen evle çağırsır ene gecune kun mesela programı ma ki ene ma akarya se ayye yok sen merdim ma heytiyat aynı razma var şuma herme Bünyamin Hoca hoytiya ve çeva hayır Yunus Bulut verema hoytiya bunun şuma hayır bu Cihangir Keskin Bremavitya selam aleyküm vat ve aleyküm selam. Visar Omnu Payız İbrahim Bukan Zaza Derneği Başkun Serdar Derneği Zazo ene çölik Vizovitya vat şeve şıma hayru salometu. Ahmet Çiçek şair ma şun şıma hayru ma mustevat Cihangir Keskin vat şeve şıma hayru bu Cihangir Bey Zazaki'nin işleyen yakayı groti azafışın yira Zazaki musen viz Türkiye bunu seçin şöyle çi umut neke Zazaki olsun en biremaz Ahmet Çiçek ez şımayr selam hürmet kenavun Abdülsamet Esmer vat şeva şıma veş bu bira ez biyahin اختیاره را نبینن جوان مردین زی رزی وات محمد شکر وات اوهایتیا علیکم سلام شما پیور خیرومه سری چون سرومه
Eka mala İbrahim o sirmaken. Hmm. Nome aşma wizzer epey kheptiyo. Tamam ma wizvaj ma herkes tez khum ma defa kin ma tez khum werte yani nomek mevay nomek İbrahim abi vay o mevat yani her aş yok gurete bin aya guristir aş nomegana ve an hol nome او yani millete o nome şoğlana mani trafah bikir bezon yani hey bunta mesela iki min misal da تيمكن تركون رابير تباجي حزيران معناه يشنا يو تكنزون تباجي تموز معناه يشنا يو تكنزون تباجي ايلول معناه يشنا يو تكنزون اما انه مج مفاي يعني تكون زازي رابير سي اش من جوينون تباجي من جوين تكوين اش من رازون نرزبن خرابه اش من جيتيارون يعني تجت بنا تركون sadece انا اش من اكيم ترافحكن واكيم ارالخ يعني ان وردن بيا ان وردن يو اتاك لان نيسون رافحكن تظن ان شباط رافحكن شباط يعني الصباطه صباط ما بيا شباط تركون انا يعني وقت يو زون خبر مثلا تنكي نومه آشمون ایران کی از فارسی تكم ایرانی جابرس معنی يزون شنيا يعني يوم معنی اصلا هر کس معنی فهم ان ایران يعني فرهنگ تظن اجي انه ان نو از اجر آرید ایتر آرید یو از روما ربید یو از ایبرانی ربید یو سوریانی ربید اولا من تقویم براش نه تقویم بو انما پیوره زازاکی و وقت انا قرما جاب بلجي قرم ملات يعني بمس بالراحات يعني وانك قانون اول قانون ثاني طبق ها مثلا انمو يونا derim واج از تکرار بکیر ویش مناشی چلا النوم ما هم نوشنا وين ده لا ما هم نه زاچون ماشنا ين شغل ايشيو نه ما hocam ترى باش تاريخ اسلام مرا دنيا نقرا ملت وقت شي نجاشي هات مكي مشركهم وانا هون خبرهم بنات گنجون ما و اختیارون ما ملت ما پیور کوتا یومینون و ان باطل و ما ناشنا باطل پیامبر حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی آله النجاشي جرا من فعمر بن عاص وابن يعني جروب او باول عيسى دي وقت النوا وقتن فملت فانا باطن نوي فملت في اعتراض كده انا يو باطن نوا برادر اعتراض بن اما يواش يواش ملت كده بله بله چلا صبات عدار وارون عدار گلون yemişon cüyenon yemişon aş makin yemiş travejihin piyo salın cemalın çi alın çi vejin yani yemiş baştakın vejin yani yemişon ucarafı cüyenon rafa germavın zaf bana germ yani germavın o Temmuz yani yemişon vun yemiştir yemişon Türkiye yemişon Türkiye var yemişon babun Türkiye yeni mara yürütüne kelime makkuki bu trapers yemiş aslında köken ma nivoni yemiş yani ki kelime asla ma o mesela millet mad ucavın yemiş yani gövdere pahalı ezarın mesela fiyakı bejene bu yemiş veju yani yemişon kelime belki asili belki Türkiye'nin ama mad yani ana fahm bana vakti tıva yemişon yani batış tamam yana batış yani yemişon rapi germavun rapi razon zaten Eylül معنی rez yani Süryanice o razon rapi cityarun ekim Türkneven ekim mazmun cityarun aşmı cityarun rapi aşmı yani Kasım yana işte pişpelun darhin reşyon filan o gağun aşmı aralık yani var varan hani yavaş yavaş millet gağun çarnana ne kadar yani en öneri men ne yani başka cihaz en takvim mediyor o en aşmın vakti ma beş olsa herkes şeyda delal yon arkadaş sualın kudret az pers yo sual gırd az cevap versen sual me kış eno nome rejo istimari شمه، یوشمه، دوشمه، سهشمه، چهارشمه، پنجشنبه
Yani yanevun veya cuma dindar yani cuma aslında hakikat numa cum'iye ma cuma şoğunen ama zazaki vatan mesela ruji yani o bazar riz mesela keriz vun ama bazar riz ma baş kelime bazar riz marava kelime yoşamiz marava yoşame veya bazar riz ma baş çe ayb ataf çini oşma dikkat bilirsen numazik yani terkun huncizik bazar ene mao tamam mı? Salı çarşamba paşma mara grot o salı zaten mümkün seçme bir salı yani ano şemmara başlarken şemme yo şemme dışemme seçme çarşamba paşma hocam salı acaba taallukati bi arabi aslan sani yani salı valla az işte ona salı yani salı ne salı şima demape çarşamba yani ben salis mantıklı yani ben az ama salis kelime asef kweki buntra hona hafta ma bilgi donşma ama makul yani تكون هي في شيء صار مثلا بمعنى روي شيرين بن يعني pazar salis روي şirin yani yani yo salis zaf tam hacıya khuda hem adıma roy şarın yani yevmil erba'a أربعاء يعني çarşamba ما اسمع أجر عربي ذكر رايشون بمرسل روج عين وقت مثلا اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت ينشير يعني سبت إبراني جو كرموجي ذن سبت روج سبت كرموجي سبت عربي ذن سبت ينز إبراني رجروت أما أنا ما شمو شمة دشمة سيشمة شاشمة باش بجمعة يعني Peki hocam en şemeçno. Şemeçno. Kelimeyi kweki. Şemma seçme hone hafta. Ne çünkü koni mazadi manne rasıncır yani çünkü ma ene persi ama tefsir ma Valimiz abi ez ene persi eniz hafta verdin tutun. Hazreti Nuh Kur'an seno ayete kam bir kuma sura kuma ayeta von anzarra ponca ser kem yani nevse ponca ser tebliğ ko en sermaye o yani yin amilin dergimse ma nyo yani seryin yonacısı bir en husus سيدا ان بحث تمام ان ما مشتور خبر دون اما بحث دور هيفر ومالا تفسير قرآن ما واج مع الواج بعد مع الخوجية ما ان بحث دستكين çünkü beni derg o zaf yani بحثكم مهم و اتراز زاف بين و ان سنة وعام اني مسئلة تحمكن قرآن başka ciz اومه الله تعالى تويفات نوات يعني قس سنة يوجد سنة وما يوجد عام وما أنسر ما خبردون ما الله سويته ووزك يعني هنا يخم بار استغفر الله شما هر قرد ما شاء الله دریایی مشوره فایده بینن از او چوب مزونه yani az von o çug yani hakikaten en yani mavun çinayiş yani kelimun Kur'an yani piyadama omiyiş yani kelimeyi yani her gün yom mana hatı her vakti merdim yine beni zaf sera xwarib vindir ta zaf çi merdim tra se deniz yani mercanı zaf muciz Kur'an zaf mucizi her harf ya her veng ya yom mana tehatı هم معنیکم مناسبته امش ما بنه اینا کوین ذریه او تیزی کتاب ان شاء الله اتخن نختم کاش بکنم اوکی تینک başla ki tefsir بله Malatayı emiştimail kuma surede kum ayetuni بإذن الله هونجي او هفتو ورینا ما دوام کن آیت سو
چورا سوتنا حتی سو پونزاس هشتن ماونن و دما مالی بزن خو زازکی ما ونن اقدا ما پیدر پیشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم به نام همه رحمان رحیم ما دست کم به انشاءالله کرم بکر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. O ayın ko ayetun ma o omayış ahiret zür hasebnene inkar kerdin kene kerdene yin biya puçu batal gelo yi bila kerdene ho peçine bin yeni ceza kerdiş. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق الله العظيم. بعد شایشی موسی قذنگ دایشی مناجات همه خو کتورا شاری موسی خشین زینت خورا هیکل گولی که کو قارنه یه بوی خور وراشتو خور کرده اله لقی راشتا یه ندینه هیکل آی گولیک نیندر خبر دنه و نیزی جهدک نشان یندنه ین او هیکل گولیک قر کرده اله و یه بیوی ظلمکاری. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. و حالکو یی کردن خسر پشمون بی و ین دیکو راشتا یری را ویجه ین و اگ هما رحم خوما نکر و گنون معاف نکر ما نیویرو کسین ما بینی زیانکارون را. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. O vakti Musa yersa tala gere ahet kavm khoa yin rava an çiko şima mara pe kerdu çıka kariku pisu la şima ni devriye leza bedi emir Rabbi khu kerdu. O Musa levhe ropel Tevrat eşti o ساره برای خود گرد کاش کردن هیت قوا هارون و
ای لاجی دادی ما راشتا این قوم از ضعیف دیا زواری مکردم او تای من دویم مبکشی و کیف دشمنان پی ما میاره او تمه مچان ای قوم ظلمکاران را محسبن قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. موسى أي ربي ما تمنو برم عفو بكر وما داخل رحمة خكر ت مرحمتر مرحمتونه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظيم. محقق آینکو هیکل گولیک خور کرد اله جیر پرستی کنی ربی ین را غضبک و حیات دنیا دز رزالتک گنانا یینه و ماهنا باتونکارون جزا کن. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. و هرچی آینکو کار گره پیش کرد و بارجه بعد آی کار گرون خو چی پیسونا گره توبه کرد و ایمان آردو محقق ربی تو بعد آی توبه و ایمان عفوکارو و مرحمتکارو. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم. ووقت يرس موسى نشترو لوح التوراة عذرا دي ورا قريت ونسخين نشترو بل اي لوحونت هدايتك ومرحمتك قي اينكو يربي خرا ترسين بذيب. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم. وموسى قي وقتو اوجيكو ماجير ناورو کو وقت اوجاد حاضر من قوم خورا هوتای مردم ویشنا و وقت کو لرز و زلزله کو پیل ین پشت ده موسی و ربی ما اکتو بواشتن رئین سفکون مرا تو ایتیا ور یینو هم منا هلاک کردن. انکار
bir imtihan tuğa ber tava bin niyo. Pe in imtihan tukum boğaz reyra vejin ben dalalet kumiz boğaz an hidayet an riser. Tu ayırmayı ma af biker و رحم خما بكر وتأنهل أفكارونه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم. تهم أنا دنيا ماري هولي بنس قرار بت هم آخرتت هولي بت cennet nasimak. Kesin ma gere a ver hudo tu het tua. Homeva azab خو از کم کو بوازین نونا یوا و رحم مزی هیراوا رساوا هرچی انهو از آیا رحم خو نستانا قی آین کو خو پرهیز کنی امر هم انجا و ذکر خودونی و آین کو آیتون ما باور کنی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ay Resul Kasud Peygamber Ummi Wendüşü nüştüşü yiçinib Kuyi salihun nişanun yi Ce yined Tevratu İncilid nüşte vineni O holi emir yin kenu O xravira pisira yin meneken Çiyon pakonu veşon yinirken halal و چیون پیسیون این رکن حرام و باری این گرون و زنجیری که هین سر نون رو این ترا خالصنن تابعی بین یده ماشین و هرچی آین که پی ایمون آردو خاطر یزونو و پاشکری دواجه و tabi o nuri ko yidir omo wari bivi ini ayı ko serfirazi xalisnaye. Sadakallahul azim. In ayet mayitawin khediye maali nizmavat. Az ana dişke hocam müsaade bifse in ayet wil ayet peyin cevap zafin insani ko o akideyin harpiyo in ayetun cevabı ko veşist. Yani ana konu ko zaf bivvela ay insani ko bisilmane nebi o he Tevrat ser he İncil ser bunu yeni riskalası hasta en ayet peyin kumaven kesinlikle katiyen redken vektub lana fi hadi dünya haseneten Ya Rab ana dünya mar holi binus.
ve fil ahireti ahiretet inna hudna ileyk ma geri ahittua ma cahdetu pişte. Allah-u Teala cevap don kâle azâbi huma azadun azab mı usibu bi men eşâ'u kum boğase eznona yiser ve rahmeti vesiat kulle şeyin rahmemme her çi gureta her çi resta feseektubuha ez rahme khunusana lillezine yettekûne ayku Allahümme tersin emri anca o harumun yera khudun a ve yu'tûne zekâte zekâte khudun vellezîne hum bi âyâtina yu'minûn ayku ayatun nişanın ma baver kin demavun ellezîne yettebi'ûne rasûlen nebiyyel ummiye ayku tabi Resulü nebiyu Resul kasud emir homeo yani emir tabi humu kardeş peygambercil kitabı mı ummi yani vendiş nüşteyi verviçini ellezî yecidûne mektuben indahum fit tevrati o peygamber ko salih yi ceyinin nüştef Tevratu İncil'in nomi bahsi yomuv kardeş salih yomuv dayiş tabi gibi yani ayku tabi peygamber nimin çıka vayş mahi Tevrat dima mahi İncil dima Allah-u Teala von rahmemme yenir çina yenişin cennet. Yo itiraz mı kacık iddiayist müsaade kin. Kerem ki. Oca ayet mi nabın ellezine yecidûnehu mektuben indahum fit tevrati vel incil. Yani ayı salihun peygamber Tevrat ve İncil'i vunen yani ita hitapkum hitap emmallah yine alim yine zunayi yine yani aynı haberi yine asta ama pa enne küfre inadikin aynı tabi hasabiyen o normal insanı ita o mesela Rusya veya Brezilya haberi yine ne Tevrat ra asta ne İncil ra asta o çünkü malın travat yani hasab insanın yani avamu hasab zunayin gelen merdim piyara cevap bekir. Çünkü o merdim yani cil hüccet bir tamam. O merdim bunu yecidûnehum mektuben indahum fit Tevrat vel İncil. Yani ayı hevdinin nüşter yani Tevrat'a haberiyin asla İncil'e haberin asla yuna ayetidir Sure-i Bakara veya Ali İmran'ın yektumuna ellezine yektumuna'l hak yani ayı yani hak zun ama ketmanken hasab inin hasab aya millet normal haberin için en gelen merdim cevabıdır. Tamam. Eka aya o kaydı sade yinir tenennu ayko herkesir eğer ki İslam Kur'an-ı Kerim kum nirasocuse o ehl fitre o tebliğ cinnumu kardeş işte o hak nirasavacı o herkes maaf in ite ayko vonma tabi İncil'i vonma tabi Tevrat'ı o Tevrat sınasını İncil sınasını o von ana mar besa von ais peygamber von ais kitap hak von ma mecbur ni tabi ismi Muhammed aleyhisselam ise maka ayin von ayko von yani İncil mar bes Tevrat mar bes ma mecbur ni tabi Muhammed aleyhisselatü vesselam ise an ayet yinir şamil balko peygamber maume ay hüküm pi ay zaten bir tahrif bir hükmün batal bir hem Tevrat'ı bahsi umu kardeş hem İncil'i umu kardeş o paanava eğer hunci ısrar bikir kabul nikir veya kutta en malumat yinir umu in malumat hassi kabul nikirse elbette o din İran'dan kabul kardeş yiz halisnayni ancak halisnay ene Merhaba. Böyle. Mal ayetu kadiyen yala. Evet. Bel ayet kediye. Eğer bana dergir şair ma Ahmet Çiçek şair Zazo Omeytya ina binated mayo şiiri veştari bikir ve bine keyif mayna bir ca şiir peki çi zihin pe ben zelal kerem bikir Ahmet Bırat Marşı şiir ko hazır. شو اسمها خيرك؟
از Tayyip Hoca, Burhanettin Hoca, Abdanari Hoca şma piyorin ayrı ayrı solum hürmet kenu. Sari şima sarume, ehlen ve sehlen. Eyvallah. O zunayı şma xuarı her zaten ma piyortun faydikin imsiz aydi şekil. Verişma da vakti ayağın verişma ayrı yok keyfe. Yani şma başlarıyken ayrı yazıyor keyif kenu. Nene şiir şima veş. Teşekkür şiir şima bir hikmetli. Hikmet İnneme şiare la hikmeten. Şiirun da hikmet est. Hayatı hikmet est. için aynı. Verişma ayrı yok hecum cenaze veş. Samet millet mam ya şiir nüşt mani zengni ni uyir biyodde min nevur nüşt ablan narin hoca mir kerd yo video mi sayfa xwaz kerd vela az eş mer bu xwad veşen zera derdin mit cemednen sera serdin derd xwad veşen in merdin mani zengni ni uyir biyodden Amr kediyaşı bin dested maçere nişke pieran deste tın deca zerre mo este mani zengni ni uyir biyodem ma kut xuven şerir hakkin ma hey yege şeri sakkin ma ver xwed tena bro vakkin mani zengni ni uyir biyodem Mani bin hunun rahat edi, mani min zunun rahat edi, mani zere hunun rahat edi, mani zengnir ni uyir biyodem. Bir kese ma kerdi kutşıma, matım unyen milletu dıma, şarho ticed mahezma, mani zengnir ni uyir biyodem. Ni gelma destem men ni sate, serbeste nina pevate teberem men saremo pate mani zengnir ni uyir biyodem mani zengnir ni uyir biyodem Maşallah. Teşekkürken. Maşallah, barakallah. Teşekkürken Şümer Hoca. Burhanettin Hoca ez ina yo vakt ez hiciv şiir hiciv ez tecrübe kendi enüsen tuzun tilkid bun taşlama bun yergi bun en yozun ene latinki de Avrupa'da herhalde didaktik şiir o kadar mülahaza ben. Ya didaktik ayvın didaktik eğitici şiir eğitici o kadar yoçi es إن النومية إنك هم إنك أزمن تداوم بكرة ديدك شيء من. أن يشير أزبون بنوا كيف شما بير أزبون كافر تبون كافر ليه ما تد بيا جناور سه داربير تمكر دردر köy mena çot ver tut kot أزبون ترزي تبون درزي Sare tu monen yo mazi. Es seni tüken arazi. Çömena çok. Berber kot. Pedro tıhukin ercum. Ez biya marazdar o rencum. Güeş ho akir fek ho racum. Çömena çok. Berber tut kot. Ez bun raştev tıhukin çot. Tu derzina çot kerda rot. Zurotu hin zereme pot. Çömena çot verbertut kot. Me turava racun enber ber şikya be zero zeber. Ahmaqe türbiya rehber. Çömena çot verbertut kot. Habera veş türbena reş veng me nintü ez bia au bia tu veş tu no rakam no tu tado kaldo ko şeş çu mena çot ver tut kot fakir bun
kalme bimekar. Vazen bekar, vazen mekar. Vazen befatısyo bekar. Çüye mena çot, ver tut kot. İtiyad kalme bimekar. Şuma ez mekar şol ne? Delgi ha. Mekar. Delgi Türkçe bu. Evet. Mekar. Mekar pe dar kolkeniyor demir pe Evet. sokuşuna O caver Pedart. Mazun mekar. اصلا چی را ما ان دادات بدی به چی خود دار کل کن لا به He. منقار Düdü. دده Zaten Arabi bu nakara minkar Nakara. aletün nakır. He. النقر اسم ما آلت. نقر ابتدي چیز اه. کار سای نقر. عارضی نقرنن ده نقرنن He nakari. Arabi dizeste zaziki desa. Nakır ne? Minkar ismi alet. İsmi alet. Yani yo kelimat tasarruf yapıpsa demek ki Arabi bıpsa yani zonuşu Arabi rönüyor. نقرنن الا تصرفی مادی زیست ما بون نقر من نقرنا یه نقرنا من نقرنن Ama Arabi minkar zesta. Nakara yan kuru. sayı minkar. vakto pe çi gerin la pe ser ardura gerin bin sayı ve timana karnin. ها صية عادي نقرنن هاي كره عادي نصية عادي ماشي. ما عادي نقرن Neyse hocam mayta mavertak ma bizepi. Yin dizes ma dizes. Mayta şirik. Nakarnayış o mu? He nakarnayış. Nakarnayış o mu herhalde ki? He. zaten hocam نقر اصلا نقر الاجره ما أما هو نقر النقر. اصلا ما بون نقر يبون منقار ما هي Aynen. Valla Kadıköy'sen Burhanettin Hoca tam kez zazaki. Nakur zomi من مرة daha zazaki daha bekliyorum. امشي كان هذا Demiye. Zazaki galabeti Bere, endek beste. Ama ki çiğke. Arabi yazdı. Hani kelimat. Malaburan Kerem Bekir. tamam hocam شغل بشتري بكرا يمكن بحث مهم وبكملات اعتراض بكر اظن اعتراض سكين اما از ايتا الناقله ايتا از قائل نيا از ناقله بزناجه کنفوچیوس ان فلسفه چین سر خبردارش کن ون از ناقله از قائل نيا واقعیو يعني از ايتا ناقله قائل نيا اما انا مسئله حضرت نوح سر تون görüş ve tüm destek از تون آیاتون رگن و اما از ان ناقل گازا برازن میل بنه ان ناقل سرویت آیت از پیش yani ver واش آیت ما هي بون آیت ونسا بسم الله الرحمن الرحیم سوره عنکبوت آیت 2 شهر و 2 پنج ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إتضاف جالب وإفادة آية بين وجعلناها آية للعالمين مع أن مسألة حضرة النوح كيو دليل والنشانة سمت بيور إنسانون دنيا أما آية بيرن ذات معني وجرفة هن بنشير تفسير محقق يعني ما نوح ارشوت به قومیه و ذره من قوم خود هنزار سر کلمه سنه اومیا هنزار سر مند و لبس فیهم يعني کنچه وقت قرآن کلمه اگر مکان اومو و کلمه لبس مندش اومو سا يعني جاز ذکر و لبس فیهم و لبس يعني ما بین قوم خود هنزار سر سنه اومو اونزار سر من إلا ترى 50 سر كم ترى أما 50 سر أنا فربون عام وجابون سنة وجابون عام 1000 سنة إلا 50 عاما إبرجر ما فرق سنة وفرق عام قرآن كلمة بزن شنو يو أي دين فأنجيناه وأصحاب السفينة
ما نوح خلصنا و ای اون بعد دیگه ای کسی داره گمید یواب ما یزی خلصنه و معنا مثل طوفان که یو نشان که یو آیت دلیل سمت پیوره انسانو بعد اینکه شما یو چی بید کنسه حب yani kültür فرهنگ سومرون را بیار آیه قزل دریلیون را بیار آیه ایتالیا را بیار آیه هندستان و چین و ژاپنیا را بیار طوفان حضرت نوح سر 500 حب yani hikaye veya 500 حب vata veya 500 حب müşteri. Ene yani inki Almanca mesela bun flut Noah flut yani flut tufan Nuh İngilizce de bütün zonun dünya Nuh tufan Nuh tra bahs bun ve tufan Nuh ra pure dünya haberdara. 500 حب ustura veya nüşte veya anlatım terkibun veya mesela kısse Hazreti Nuh dünya medeniyeti 500 حب yani kitap yorumlamıştır. Demek ki ana hadise bir aya verin ve böyle dünya Allah-u Teala'nın en yön nişana temel böyle dünya var. Hayır din. Mesela din itiya kelime sana ve kelime am. Sana çino, am çino Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü itiya ayı hiriniz mesela der İslamiyet medeniyetun binuned acaba sana yani hatta takvim yani tem dünyas aşmıyor hirse şeştonj rejbiyor ve çeher mesela dem yani mevsim mesela dem zazaki mavun mevsim ya mavunun mesela binatı Kanada Amerika kızıl derili yani Suri yani aynı festeyin Suri kızıl derili yine ser şeş mevsim ya çeher mevsimini Afrika ve Endonezya zarunet ser dim mevsim ya yoyacak ser ponj mevsim ya yoyacak hirin mevsim ya ama inki çeher mevsim yani değişiyor eğer mesela takvimin ser onun bir çeher mevsim ay diyeyim mesela sertim hirse şeş ponj rojbe sana o çu Kur'an-ı Kerim'de tra senad o muvaffak çünkü mesela yine ayetin ki şmarvunan yani maali şmar bid sure Kehf ayet visponj sure Kehf ayet visponj وجد الله تعالى إن الوانش محور بيشتري بكير بله ويكفون ثان ده حق أصحاب كهف إن ود آيات يبينون بنا إزاحكن ده حق أصحاب كهف الله تعالى بون ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 يعني بون آية مغارق من أصحاب الكهف في سنة هي 6 سنة و نو سرز yani no senedik şma izafe bikren ziyade. Ay sörüz haberde israf diyor ama ayet binet Allah-u Teala bun sen. Kulillahu a'lemu bima labisu. Ama baş Allah-u Teala zon yitçendik min. Ayet verinet vun yani sene, hirse sene o nozik serkiren ama ayet binet vun kulillah baş a'lemu bima labisu lehu gaybu semavati vel ard. Yani hesap şuma göre hirse sero be izafe yani biziyadune no seron hesap şuma göre var. Ama hesap hakiki Allah-u Teala zon yetçendik min. Demek itiya o çok şuma hesap kin. Çünkü yuna çan ayet es Kur'an-ı Kerim'de bun senet inne yevme indallah ke elfi senetin mimma ta'uddun. Yor rejh humay yani yor rejh ber humay hande hunzar serrak şuma umarın. Umartış şuma göre. Umartış kom be kom umartış millet be millet yani en ser umartış sene şarkın ama iten mesela am umu am yani sarak herkes kabul kün hirse şeş ponj rej ayet Kur'an-ı Kerim bun am aya değişne bana ama hasap sene ferhangun göre medeniyetun göre değişmen Kur'an-ı Kerim dizun mesela senek şma umarın şma khur mesela yok takvim nunru ma ki yen mesela Mısırcun veya Sümercun aya millete yani Hazreti Nuh te cüyo yen sene seni hesap kirdi. Ay diniz ma ki onun yani mesela
Sesar cuaver, sesar cuaver yani maçını bevaten, malonçını bevaten herkes yani o kadar kabul kerden yani. Belli zaman zenen nokta mesela işaret kön yani küfür vun dıkıdı. Yok küfür vun cehalet rayon, yok küfür vun mesela teknik rayon, ilim rayon, küfür cehalet rayon. Küfür cehalet rayon, cehalet izare kese, cehalet bertaraf kese o küfür ediyor. Ama küfür felsefe rayon, mantık rayon, eğer mesela bütün iskelet heyen verte, fosil heyen verte, yo dondon, yo hayvan ve yo insan ragen, mesela chancer en cüyü uçara tespit kin. Yani o ömrün ma inki bun yani nose ser, hasi ser, ilim, biyoloji veya arkeoloji veya dondonun on yani iskeletik di an iskelet verin, bun hotay ser, haştay ser, hayat so bir ser, so hiri ser. Yani ömür insanın omo bernayiş ama nose ser, hasi ser. Çünkü vakti Allah-u Teala en ayet bahs kın nuhra yani mucize bahs nikın mucize ben ama itaçı kal mucize bahs mucize ne ben çünkü kavm Lut vakti kavm Nuh ترابن أنا بيعمر بن عزومية أتشما يعني دعوات رار هم يكن بن تزك سين مايو إنسان تسين ماي وزمان يعني ملات قوم نوح يعني سيجرا ملات بيور يعني نوسه سر هنزار سر بجين يبن تسين ماي برا يوز يادونه تسين ما چينيو حتى أي كهاتا تثبت يعني بريشون برجانده هي هاتا تثبت أما قبل تابيت يعني تزك سين ماي بس تزك سين ماي تزك يو إنسان yüz diyadonette mara diyadonette çinu. İtaz ma'anne kabul fikir. Ayedin. Kur'an-ı Kerim mesela ömür insanın veya ziyadiyyiş insanın ömür insanın ra bahs kön. Girdiyyiş insanın ra bahs kön. Ama kıcbiyyiş insanın ra bahs kön. Ve yazidahum fil halk. Yani halk. Baslatan. Baslatan yani hem ben ziyad hem yani ömür ben ziyad hem baslatan cisim ben gird. Mair onun mesela Firavun'un Mısır heykeli de vartat. Yani عنده ما ya benene mara kıcıkib ama mara girdni. Mara girdni inki mesela rivayetun kitabın nuzun adam umma veraşış adam 6 metre dergi ve filan yani en efsane en çünkü azyo mesela şmara vakti yo sohbet binatı Peygamber aleyhissalatu vesselam o pilun Hristiyanın Necran umme hoca yin işte Peygamber Rabba ve Davaj yani Bayk İbrahim kum Peygamber var yani Bayk İbrahim mesela Azer veya Tarah Bayk Musa kum İmran Bayk Meryem kum ene ba ila Bayk İsa kum Peygamber hoca bene venert en ayet umme yani ve Travaj yani bazı Peygamber anafer hücum dest bekar ويعني ومثل آدم ومثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني مثل عيسى آدم يعني هر رفراش تو سنة آدم هر رفراش بابيه وزك يعني أمميدون. أنا رابط پیامبر با أشمال يو چی باش با. هر قش منون بايك خو. أخذو نخدن ينبا أخذو. و الله ويردن شميتن ينبانيا الله مرد والله عيسى كشت يعني عيسى علقنا بانيا الله يعني جسم يبه بانيا الا وقت اگر اشير باید اینکه چنه سر مبای اگر آدم 6 متر بس اگر مازی کنه 50 متر بینن او خود تو چینو ايدين من نوسه سر حيث سر معونين تاريخ يعني عمره بن زياد عمر كل نبن يعني انسانون عمرين بره بن درج يعني درجه است اما عمر مثلا نوسه سر حيث سر 1000 سر تبيار حساب بكر اير مثلا ما اسكلت يعني سو في سرز ميدون اون استونين اون لابراتوار مونن پابون 7 سر 8 سر 6 سر ان جيو ايدين اك ماي اي هيدن اون دست 6 حب لوحه پیدا بی yani نزدیک 400 سر جوابر اللوحه این که نیتا اوکسفورد یونیورسیتی اللوحه سومرونه سومرون حساب ینو سر رو حساب ین سر باشن حساب سباعی یدیل حساب yani سر ین 50 رجا 50 رجا ین یو سر و آیا 50 رجاش موضوع باتن سر سات bu Razaki, o Rasul Razaki, müveş mereci için
سارسات 50 رش اجرب نیریون اجرب سورسیون یعنی حساب سباعی حساب خماسی و حساب رباعی yani tüm takvimunat ser 4 suraja yin hasab yin göre tüm takvimu yinet ser 50 suraja tüm takvimu yinet ser 6 hotay raja yani hasab okudu sana ana levhe yo Alman bilim adamı tarafın Halbericht ana dis ser en levhun sor khiftiya ve mesela hocam nome 8 hab kralon krali ver Nuh aleyhisselam uca cüye nome kralon ho uca nüşte Aliyum o verinin aliyum. Aliyum mesela bun dös hiri dös çağır hunzar ser hüküm kyo. De bir hesap edin. Dös çağır hunzar ser insan cüyün. Enera filon kes hiri hunzar ser hüküm kyo. Bin do hunzar ser hüküm kyo. Bin punç hunzar ser hüküm kyo. Toninen an kemin do hunzar ser. Ucara ana en bilim adamı ene itibun Sümerun yani hesap takvimin yunakida ve ayrıca ite mesela Allah Teala vahdi bun فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا إِلَّا 50 عَامًا yok kısım müfessiriniz bun sinin yani o ömrük teyo hayır ne verazıyor teyo habat yo fayda ne diyor hatta Kur'an-ı Kerim'in mesela در حق عذاب فرعون سنين معناه يعني ما غلا جر سرك غلبنا اي غلا ذيك نوميه سنين بون يعني اي سرون ته مصيبات بيو ته بلا بيو او يعني سنين حاسبين veya سنه حاسبين بون الا 50 عاما يعني يو 50 سر اوجا يو فايده بي او 50 سر بون يعني هجره كوت gemiyor gemi rape hone جيو اوجا يعني يو خدمات بيو او بين يعني عمر sanki boş beleş yani hariç bir çünkü sure Nuh'un yani şor raj me benda enine şor raj az teheftiya ama açan me benda yine vere yine küfredin daha biziyat yani ve hile yine daha biziyat ayrıca Kur'an-ı Kerim'de çok peygamber Hazreti Nuh aleyhisselam dua yani şiddet nikada ve la tazar alel ardı Rabbi la tazar alel ardı minel kafirin deyyara yani inneke intazarhum ولا يلدون إلى جبارا كفارة أخرى آياتكم bir yani ardına en rayı tekme verdin eğer tevez direkt kafirin on dünya o zulümkarın o günahkarın on dünya yani çok peygamber hande Nuh duayı zota yani şiddet nebiya zota sert nebiya yani haşin nebiya İdeal ayrıca iki maunin hased yani hasad sumerid ser ya 50 suraca ya 6 suraca çi 4 suraca hasabin subaiyyus hasabin ruba'iyyus Burhanettin Hoca. Buyurun. Yo dakika yo binate mara yo ina khişiye kitap çi vejana ve kharipen kum kitap çiken en yozun. Kerem Bekir. Ez çik program raz kota yine yo interneteme tarifiye ez yine peser olmaya kusur meuniyeci. Kerem Bekir seda. O jag vakti senek vierin hoje muhita bo wawul hol diqqat kunjak yo hiri çerçeğe ifade senek vakti vejin von mimma ta'uddun yani o hasabık şımakin ama semed ama en kelime en vata çinu ama yani herkes göre müşterek kabul biyo yani ya hirse 6 konjluca ya hirse 50 konjluca ama sana منطقه göre فرهنگ göre millet göre sana dagiş bana ama var ki mesela maunin padişahın Sümerun miyarik 2000 ser 2000 ser 4000 ser inni hüküm ko 4000 ser insan nüjüyün hatta mesela pirik Nuh 1050 ser 1080 hiri ser ve 1000 hotay no ser yani Nuh'da daha var cüyo şalahin yani pure insanın o kadar cüye mucizez niye çünkü Kur'an-ı Kerim vakti enne bahs kun
معجزه انا في القران عندك يونا دليل نو إتيا ما قرآن الكريم كلمة اسم اشتقاق الفاظ او اشتراك المعنى انا يوم بحثكم مهم قرآن الكريم اوقدن هجا وقت يقول لفظ عربي اگر اللفظ يعني منن بيسا معنى يزيك منن بيا اگر هير حرفية سيو بينونسا معنى ذات يرى نزديا اگر ده حرف سيو بينونسا معنى بيننا كم يرى نزديا اگر مثلا حرف یو قده اما ترسمه دقیش بیسم معنا ذک ترسمه دقیش من ذک مثال شما دون مثلا ما بون نهر رهنه نهر يعني ره يعني شايش اوك اما ره يوجد يوجد عدلنين veya مثلا سبح حبس سبح aslında hareket kardeş يسبح لله ما في السماوات وما في الارض اما حبس يوجد عدلنين veya حشر نشر يعني يوجرة انكسر veya يوجرة كنبلا ان دون اشتقاق اللفظ اشتراك المعنى يعني اگر لفظ عربي قرآن منين يبينون سم معنى ذك منين يبينون انا فرق ذكي سنة آيات الكرسي سنة ديارون إنهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سنة شنو سنة يو هونيكو قجك يعني ويخلامون لا هما يرقدر طويل شنو يعني هما ران نكون هما حتى هنا يو لحظة يو بانكز شم نكونا إن عربي بون شنو قرآن الكريم بون سنة تام إتا اشتقاق اللفظ yani hire همه حرف yok kede hire همه حرف جا دگیش نبیو sadece sene yo zaman diye degiş biya sene o zaman yani hesabı insan hevrazın ya hesabı ko kelm ama an hesab tuyun göre şeş roj tuyun göre hirser roj tuyun göre çorak roj yani sabit yo çinu o kadar mafhamkin Allah Teala yani an hesab sümerun göre sarun yin göre çünkü menki سوره کهف را ذکر میوم مثال دا الله تعالی با اوجوون یرسه سر و نو سر زیادونه اصحاب کهف مغارات مند اما همازون یه چندک مند که همازون یه چندک هما اجوار وات هما اجوار حساب این بره وات حساب این اما اصل یعنی یه چندک اوجا مند و حساب هما و غیب و شهادت زون و حساب هو یه دست آيات يعني هنا هنا ضاف ان بار مهم يعني مار بن دستگير ان آيات ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا باش هما زون يتشندك من اوجا هذا ki en hirse noter حساب مثلا اي عقد veya اتي يعني فنقي ملت وقت زمان اصحاب الكهف الدقيانوسين حساب ينغره انه ama hesap humay göre durum daha değişmen veya 1000 senetin او ك 50,000 senetin mimma تعودون yani يوجد humay hat devon mesela يورaj humay hat hande hunzar sarun şima umarın veya yuna ayet devon hande 50 hunzar sarık şima umarın يورaj humay hande 50 hunzar sarık şima umarın yani en umartışma en sene ma منطقه به منطقه زمان به زمان مدنیت به مدنیت فرهنگ به فرهنگ سنه دگیش بنا اما رام دگیش نبنا مثلا ولبسوا فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما اپونجا سر ترا وج و اگر چه پرس است veya خوجه میتا چو قوی اضافه کن veya hocam yani tahminime göre ez yine kanaat koyuyorum ser göre tarihu tim izafi yani en takvim mesela yani bu yani Recep Eşya dersi hocam Recep Eşya sınıf zeki kıcı hola tim ez zeki kıcı safiye hola yüz güneyin çinyo ayra daha rand tefekkürken mayna vieren mavien mavin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeş hiriye ser anırkerdi. Yani misal semede o mevzutu ezdim
eşya sınıf me eza hayat peygamber bu mi diyor yo gişta vera ve hocam ve siz diyorsunuz peygamberimiz şu tarihte doğdu, 571 yılında doğdu, 632 yılında vefat etti. Ama peşinden de diyorsunuz 63 sene yaşadı. Peki ben çıkarma yaptım, 61 çıkıyor. oldu. Allah'a çare kadar çi mi gıyar neviyerti. Çare ina dikkat miznontu. O ayada kod mu bir hicri takvim o miladi takvim kod mu bir mi var? Evladım var. Bizim dini kitaplarımız hicri takvime göre yani olayları anlatıyorlar. Ama burada biz tabii bu Cumhuriyet döneminde miladi takvim kullanıldığı için bir kısım şeyleri miladi takvime göre söylüyoruz. Bir kısım hicri takvime göre. Türkiye, zazaki baş. Eza sınıf yani seni eza intiçiken eza o kadar bu. O cir izake tabi yani mad iz o kadar vurajen yani nere Kur'an'ı mesela ay çigun nevse poncaz ser her kavmet takvim yona kaydo her kavmet yona kaydo bina bu içe serviyata binate mano servercu yona kaydo hatta en miladi takvimiz tayz bunde vakt Hazreti İsa icat ediyor. Eniz o vakt icat ne diyor? Eniz vakt hazar evon vakt kanuni de o çağdı. Hazar Ponsenyos'un çend İtalya diyor papaz icat ko. Papaz icat az tahmiken Roma Kral Konstantinius. Ha o çi o men vir az aya inki xuviran bekir da hicri Goragian takvimi repon. Gregorian. Yo papaz icat ko. Gregorian zaten nome papazyo ve Armeni zaten Armeni ve Rus yerimin Armeni dünya tabi en Gregoriane ve Armeni xumyon yani mezhebin ayrı Gregorian Hristiyan Armeni tabi en papazı. Ay diniz diyor kelime çıktı ve hiciv Avrupa hicivin sarkastik veya sarkastiş yani hiciv şiiri. Sarkastik yani. O yo çiz semed izafiyet zamana izafiyet Einstein yani yo tespit yüründüz. Tera persen bu zaman çino. Bu zaman yani nispi ne zaman mutlak. Yani bu nispi. Bun bu aşmarı misal bed. Bun vaştiye tu rında ondan sonra bazı tu dalala rında bun 6 saat hatta venden te haberdim bun se yo dakika yarana ama bun ver yo adır ve yo insana yo cemaate tetrahasniken ve ver düşmanın diz bun yo saat yani se yo sar yarana. Da hesap bekir bun yani nispi. Böyle. Yani nispi o. Fakat yani enayz esta velev ki yani ucazyo edebiyo sanat est. Yani o hayat persok o nevse puncaz bunu ucad ene çiken Kur'an marbun bunu yani pe hanzlarus pe nevse puncaz ser tebliğ kördü yani enerayı en zonayı şege yani te hak ser pe seser ponseser hanzar ser hak ser vendir o insoniz tu kabul niye koyunca dave kura na meagir te dave kura meagir dave kut sabit vendir eniz çi ben böyle keşke eniz böyle hire hab takvim bir sarsat şahser nir şey çar hunzar şahser rajir yani vatan sarsat
O Nil 6 روج o Sur 6 روج. En takvim Süryaniun. Yani o taş çeşit yani hasab yeniliyor. Ve Kur'an-ı Kerim yani hasab gara Nuh ömür yemiyon yenid hotay yosar miyon yenid. Belki ponca sarizma sar bekes yani saso visar se Hazreti İbrahim saso visar cüyo. Böyle. Hı. Böyle ana mesela yani hakikaten o tespit mesela sin. Hı. Sina o sana. Sin o sene o yoz Sina o sana. Sina sana. sine sene. Hı hı. Yani tespit rındu. Yani tay Kur'an ki yine dikkatken yo çiyan kada daha vercu ki dikkatini ko ki yine onun tıra çi ben yo mane kavuştura bejana. Mala Abdullah. Süleyman Hoca ve Meşir Kıpır notları de tasdik kerdиш ve ana ayet mine yarıca yo kısa ve yarıca yo kısa mesele her miyta vay o mevana enne mina ve bacı çoğu vahar neviş en tespitik inki me sine ve sana enne dik ayet mino yani çöre me enne netravut enne dışma. Mis ceket nuendu ceket duenden mvaten ayettu mvati ayettu new mvatiyen fakat ceket me çe nedi mümkün o yonaj tespit o fakat tespit randu weşu yo bu yo şiir Abul A'la el-Mughirri yani yo alimeküm meşhur tarih İslamiyet heve Abul A'la el-Mughirri enne mesela sır benert ve Yunus alim alim bin Hazreti Numeyiş Marvaş Abdülcebbar el-Hamdani yo kitabı öz ene pil mu'tezile ve yo kitabı öz el-Mughni fi usul el-i'tizal tenzihul Kur'an anil mata'in yani Kur'an'ı iğneleyici sözlerden temizlemek uca yo bab ana mesela soru uca vendön ve Abul A'la el-Mughirri enkede yo şiiri asta malla tayyib ve gösteri bukur kullama lahal uyunu hilala ربما كان يعدون الشهر سنة أنا أبو العلاء المغربون يعني هر وقت بون شمون ين هلال دين عاشم دين يعني ربما شايد ين يو عاش يو سر حساب كردن للمعمرين أمورا نحن لسنا ندري يعني أي جي أمي شي تنقرين إس يعني ما ترى خبر شنا أما إن حساب إن كتابك هو وارتد ان حسابون غرا يعني هوتاي يوسر هوتاي دسر عمريه حضرت نوح من يندجيو اما ايا يو 50 سر tam خدمت كيو اوزك يعني هن شو بعد شيا بعد طوفان ذو مدة جيو سو فيسر ما باش أنا أبو علاء معربون أبو العلاء المغربون demek tura ver yivat نه او وات سينا وسنة او آيت منه وفون كلما لاح العيون هلالا ربما كان يعدون الشهر السنة يعني فون وقت هر چمونين وقت هلال دين ين هلال يعني هلال يسر حسبنا بتن سنة يسر حسبنا بله yani çiğ eni de herhalde en hol eni ki gereka yoyorrej en mevzu var çünkü en binat yani her kavmin takvim yonakedo ser herkes göre izafiye yani ser en kadar yeni yonakede ya eni gereka bizim Kur'an sokunen ve ina sok Kur'an onen ina çünkü Kur'an sadece semed en vakt nomo kum vakt ra bahs sero o vakt göre uca yo bazı çi person aşağı yukarı yani Hazreti İsa'dan 7 ile 8 bin sene önce yaşamış. Yani 8 bin sene önce o Sümerlerin yani
kralların Nuh'tan önceki kralların hayatına baktığımda tufandan önce 8000 sene, Firavunlar ise 4000 sene önce yaşamış. Yani Firavun 4000 ser ver Hazreti İsa 2500 4000 ser tayın evaqtiz maonin mesela inki umriyin yani böyle 6 ser hotay ser cüye yani inki yo vatas verin zaf mara cüyen dese ser hirse ser ama tarih en ranı mecnun yani inki bütün mesela makaralın onun tarihin çend ser cüye ho vartad yani ziyad kim ama Kur'an-ı Kerim'in yani hocazik devam ki ويزيد الخلق بسطة يعني هم عمرد هم قردد إنسان دها هو بن قرد القرآن نبن يعني ها بنا قرد نبن وينقصهم في الخلق بسطة يعني هو بن كون كم أخدا كم كردش را بحث كن القرآن زياد بيش را هو بحث كن ووقت ما أنا مثلا أنا كده حال نبرت أنا فرتون جنج ما قافين بنالمش بنا بن من بو قرآن شمار بن نوسه 50 سر جيون نوسه 50 سر ان عردن ان چین ری عردن حیات معجزه ایری و مسئله و اما نوح اگر 950 سر جویه سر ملت بینز 950 سر جویه اما اسکلت ور نوح راه ورتد یعنی اسکلت انسانون اتوپیا دی جاید بینون دی 200 سر yani iskelete verted iskeletona onun dındonun yen onun aston yen onun için ömrün böyle ken yani bunun ömrü ande cüyo ayrı yani en kadar vakti ma izah mekirse ana fır gençma yo yön yani kafa gidiyor şüphe virazdan yo mikro berdan kafa behin bir pakikayı İta çi eğer buyurun hocam. Bele ben ha bu vengi berna kitap kalden vengi omen mi vengi berna Vengi proje çi bu. inge vengi ka ayna. Hocam tay sorayım millet mara persa aynı cevap verecek Sadık Kaya Malanihat o da çi persa nişko tambul inye çi persa nas khalisha cevap bedi yine de kez ma fayda travi. Tamam bacende soru bu ne soru neydi de Tu cevap dacı tu diyor soru sual tu di la ona Nihat Kaya Malanihat maz bun cevap soru yes Malanihat soru bu ma cevap neyse baje miyalon ra hasab ma binin ma başkent ma yani ma bele Abdurrahman hoca ve takvim Jules Caesar Julien Papa Hiryas'ın Gregorius yeah zaten Gregorian kalender Gregorian Gregorian takvimi انكي تقويمك اشمار واج يعني انا سر بني تحقيق كارت تقويمك عمر خيام براش هما ايرا دقيق وايرا شو تقويم نفرشت ان اوروبا يجي ان قبول كن تقويم ما بون عن خطا استا تقويم مد عن خطا استا çünkü بون يزون الدنيا ها غيرنا اما ان تقويم انما وقت بون برازو الدنيا غيره شي حساب نكر ايرا اي دقيق سايما Yüz sual mersin ki tuva Ömer Hayyam en Ömer Hayyam zazavonyu çi Hasan Sabah zazav Wirin rakumza ya da wirgez zazay لا والله انكي اني هيري حب امبازي بهيري هم يوم مكتبة بون وندو عمر خيام حسن صباح ده نظام الملك Bele هيري هم ذيك يعني Aya خراساني mesela Afrika'ya nüçin yo aya mesela aya mesela Hiriyan ya uyandan kada yo meseleyin asta aya asliye es nüçin yo اظن خبر ما است ان هيري هم من حياتنا هول تعقيب كرد منطقه مارا نزدي يعني منطقه ديلمان حسن صباح جو قلعه علموت منطقه ديلمان را نزدي ديلم يعني ماربون دملي لا فرموج veya عربي وقسم ماربون دملي كلمه يعني بن التحريف ديلميه يعني تدي مثلا Anadolu'dan köprü toprak yani demli aslında nume kitabın var nume deylemi
Deylemi yani şer Deylem. Hasan Sabah Deylemi ama Ömer Hayyam o Nizamul Mulk in Khorasan ra yani o het Meşhed ra ama منطقه Hasan Sabah mara nizdiye yani ay منطقه mara ekuyun ucaz kuyusun. يوفاتي اسمون الدنبل على وزن قنبل لهم قوم لهم رؤوس طويل هم من الأكراد. Dumbul ha Dumbul hocam ey Dumbulun tavayda ma Dumbulum ki nevindin. Dumbul Kırmunç. Ey Dumbul والله نظام Dumbul ayrı يمارون دنبل yani ma Dumbul ma Deylemi Demli. Demli farkın Dumbul'i Bokhti yok kabile Abdülcevad yok kitap yani Abdülcevad tarih ünlü tarih Dumbul'i Yezidi ini ve Khoy منطقه Khoy yani Batı Azerbaycan düyen ve Yezidi ama hocam ben herhalde ben minyan Yani ما نيسا لا فقط تفون ما نلا تعرفهم مصر ون لهم رؤوس طويلة صارين درب راشت saray mazazı derb معنا fiziki olarak ما وجال الشيخ بخالصنا الدنبل على وزن قنبل قوم لهم رؤوس طويل من الأكراد. Baba bu Akrad şimdi bu zaza ve ma Deylemi maza bunlara zaza çıre hocam ben nüme bu lahum ruusun tavil o sarı verna der ya sarı imun der güler nü zaze zat sarı intonu pirin der o tarif şamil avun zaze ma hocam bunlara ay tarih Dumbul'un ay müvend Dumbul'i İzedi yani Yezidi Kermonj Yezidi ve Bokhtizik zaten ya aşirata binata Hakkari Khoy İronet ezarına cüye baje ene bir İslam ve bajelik bir Türk yani enki hin Dumbul'i nemend yani Dumbul'un tavide Dumbul'un zazon pier nevendon ya aşire Kermonjona Kürt Kermonj ve Yezidi İslam o enkizik من تركون الحلية شيء. بله. سيدا يونا مفهوم به مالا بران edin. En kelime pes sarara kelime sarara umme. Verniye kelimat verniye keyna o mevcut ez kıylatı bine mal kalbik. Sarara zaf kelime veji ve mara zaf kot min Türkiye. Yo serbo ene de fark ene bu nuans mad ama Türkiye çino. Türkiye bun baş. Türkiye o mesela ho venid ayrı bun baş ama mad sara ser. Au ko verniye millet au ser. Ama au ho ser vücudu au saro. Okey mesela mabun servezir. Servezir mesela başbakan, servezir, serdar. Ana serdarı söyle mabune vendir. Serdar hocam. Ana Fariskid saray bunsen ki Fariskid gün oraya. Yevun ser mabun sara. Yevun ser. Mabun sara. Kurumocu seri. Bu inki mesela serrama yo çana vate mesela sarı veşir nüşte mekir. Mane bizon. Yo deyim yani sarı veşir nüşte mekir. Veya mesela ser hem kal yo kal. Veya sar nermestu hatta o belki alakayı ve estu sarviş ki estu kelime zafiye. Mesela yok kelime aslında az önce rırım millet mesela haberdaşken iti mesela rastı kelime uğraşmak avnen erzin Türkiye. Zazaki mabunsa sara çarna iş. Tıkı sara çarna oyunu yani. Bununla niye uğraşıyorsun? O kadar niye? Mabun mesela sara çarna mı tımrabunsa saracı çarna iş. Saracı çarna iş uğraşmak. Biriyle uğraşmak. Birisiyle meşgul olmak. Ama ki in kelime vakti en kavram mazlune mad vate deyim bun mad zaf ise Türkiye veya zonun binun. Ama vakti tu deyim zonasa
زون بن راحت تشکن راحت خبر دایش بکر وقتی پای نزونه سه نفریات اوجرگن بنیو میشماش آلمان که بن میشماش یعنی تون ترکی تون زازاکی تون işte کرمانجی بق فارسی مقاطی پاتی آلمان که بن میشماش یکی ما اگر چی سره مثلا سرخو گروتش مثلا yo kavram yo deyim var. En güzel serko grot. Yani bu iş yerine oturdu, rayına oturmak, yerine oturmak. İnanıyor? Serko grotiş. Avcara mayın mesela serap, marakota Türkiye. Serap şmazon çine ya. Dedi avran bölger için tavanda oka sana ama okniya serap. Hatta ana marakota arabizik yani Arabi avam arabizik serap ana kelime şugulnen. Ve serdabız şugulnen. Ay din serdar ne çiyor hocam ma dikkat edin serdar askeri komutanır bu serdar. Mesela İbrahim Bukan ayı mesela serkar. Yo merdim yo gurad gustav yo gurad pil yo gurad hovernid au serkar yani sere giriyor. Veya sermon mesela başkan ama serdar askeri komutan yani au asker olarak hovernid Ayrvun serdar. Ma'anın o carafe mesela serhat ne ma'nege? Serhat yo kuzey demek. Serhat yozik hudud, sınır. O sermaye. Bunun marakota Türkiye. İnanıyor? Sermun. Server. Yozik mavun argo zardaki mavun mafalunkat ke sarvey. Sarvey için o sarvey kardeş. Sevecne hocam. Ela mavun sarvey kardeş. Yani Yona sarı harberi, Yona sarı kavve. Sarvey kardeş ve sarvey dayış yani sanki başını rüzgara verdik. Yani argo yok mesela macir yani maguya zavajna ama macir vis yani vis musibet yani saray ma vaydo. Okay, with shit. O da gitti. Ama iniçiyor yani mecazi o. Sarvey kardeş mesela. Yo merdim zavajna ben ma uzike sarvey. Vay dayış, vay hava, vay dayış yani yoçu erzin ver havay. Kelime biniz berbad etti diyor. Bununla Türkiye Maraş'a berbad yani rüzgara verdi. Bad hava. Berbat etmek rüzgara vermek. Berbat. Ay dayış mazadakiz aynı aya berbada. Yani madun havay vera. Vayda. Uzunacı. Sarvay dayış asliye sarvay kardeş yani sanki en zah o cereyan vakti cüyi gali vayden vaydayış o cereyan ve cüyi vayda semerşi abmeli meda vay vera yani vayda vay hava in hava matüçi vayda meda havay vera meda havay vera vayda o mavun sarvay kardeşiz av yani masarayı da havay vera şi yani mazavajna serbest kelime serbest alakaya o sarir serbest. Tamam serbest ama serbest hem zazakit hem Türkid yani şuğunlayışı yonuş yani kotca ama yonuş. Çünkü serbest yani tesarayı göcet gradun ama serbest yani av rahat av yani o hareket kun yani bunu kullanımı yanlış ama yerini bulmuş. Serhoş alakayı sarir est. Serhoş marav yani serhoş yani ay sarayı hoş yani sarayı hocat keyfi hocat. Mesela serkeş aynı o kadar yani serkeş av yani sara kaşkın sara dik serkeş teslim ne ben sara kurbanın o sarranaya serkeş serkeş kabul ne gün kaşla gün yani av sara kaşkın av teslim ne ben sarranaya teslim olan sarranayış yani ama serkeş teslim ne ben yani serkeş tabi de maniyes yani yo karşı zalim te serkeş yazık yani te huzur harapne normal aya serkeşi tabi kunca merdim serkeşi kunca saranın ru avucu gere merdim serbird için ya serburda perişone ya perişone be serbird
سرمست سرمست او پم سر مست ben yani ki Türkiye bu insan yozun. Sen mest olmuş yani başın mest. Tamam. Sarhoşun mutaradif sarhoş o. Yani sarhoş o sermest aslında bir manava. Yo sual Abdurrahman Hoca est en binasad ma pers ujra pe mahina en mevzi ma devam ken malatayip tiz göçtari bek. Yo hadis peygamber ma vono amir ümmeteme hot hanzar ne veren. Şuma en bahs fikir şuma çınobu. En bahsit fikir şuma çınobu. Ez en hadis kum kitabı veren ayız en yozuna kalmış. Hot Hanzar ser. Hot Hanzar ser. Zaten bin bereket mama Hanzar ama da edde Hanzar de. Makarlıyım. Hani zaten nasıl mani hocam. Böyle. Hocam az ama fikir mi anno? Allahu Teala yani eğer ki hot Hanzar ser belirse evet umur rivayet kerdir. Yani hadis hem tevilli veya hut da hadis sahihini gereği ino bana servenir. Aklen tahdid yani sınır makul no. Çera makul no? Çünkü Cebrail aleyhisselam ve yence Peygamber aleyhissalatu vesselam meta saatu. Saat kıyamet şu vakit vurzen va. Şu vakta zaten dünya ömür kıydiye ay ümmeti Muhammed kıyamete. Eğer hot hanzer servise o zaman kıyamet şu vakit yana sınırı biliyor. Oysa an hadis radken un mel mes'ulu anha bi a'lem min es-saili. Un oku pers yeriyen kardeş oku persen yere dana ol nizon. Allahu Teala eğer ki o zaman bit beli kardeş de yom mana in imtihanır nimonana. Teki çiz sır. Ay sır gerek abil ki imtihan devam bikir. Eğer ma biz olma çuvak merinse ma ona göre ma tamamen gerin ma dünya terken ma in imam. Ama Allahu Teala mar belini ki kıyamet ömür insan içine o belini o had ya zayıf veya müteavil. Çünkü in sahih hadis hikmet aklan mantıkan kabul edilir. Yo ay din yani hilaf ayet yani en kadar umumi sohbet konu ve likulli ummetin ecelu fe iza caa eceluha la yestahiru sa'a ve la yestahiru. Yani her ümmet yo süreye asta ama süre bölünüyor. Kedo gibi hoca. Çünkü Allahu Teala bu yani ve yeselun yani sa'a yani daha kıyamet bıraparsın anızın ilmi humayhat ama vakti ve hotun zarsar yani peygamber o çubun anızın hobun azun o ana yobunun metapişnun ay makul ve makbul yoçinu. Hem yobundan ipşin hem de hikmet olarak gerek belinip hikmet imtihan gereği gerek belinip. Hocam yoçena sual mees Ahmet şair Ahmet Çiçek Matra şiir vazı. Sarı çimin mi ser? Meva sarı çimin mi ser? Az gösteri yaşarken keyifla şiiren misan yarıca umazı ve semet şiir ya. Tıkay xavatine şiir pesekin ve buranetin hoca bu şiir zul kuşkunu. Meva yani mesela tay betu ucab kere ucab dar ucab pesekin vakti tu impure ediyorsa yok kuşk travejana. Meva bu zuzik vakti tu ina şiir tenüşsü ben zul kuşku. Vallahi ana doğruya ve itiraz dikelim. Aydiniz bu aydiniz hol gösteri bir kiren hoca zikoyta uzikdun şiir kelime şiir şuur rayana. Yani yom merdim yani şuuriye, işareye, agahiye asta او işkün şiir var. Herkes işkün şiir var. Yani şiir yo şuur eko xware wazon. O şuur xware ra şiir yana beraştış.
Aynen. Tamam. Kar herkesin şiir hocam. Bele. Kerem Bekir. Aynen o tırvan yerik itiraz nikeva doğru var. Yerinde bir söylemdir. O şiir mesela de az velat ve kot bir ne sermiyor şiirmiş. Tu zaf yüsün ma mungo gel ki hurraşan şin bin khet bun az şiir oca hayat beket tabi tayzune pes seriye mungo gel ki zdasraşim gek ve garesin ina sarı vegmune. Zeme de şiirini ta eşmer bari. از ولات را کت دویری مگولکو مونگه خوره دای از کت بینی خید زر مبیا دهت از ولات را کت دویری دای تتم کنم بی مجا ورده گگ بگاره مجا ورده دشت و واره مجا ورده هنگ و کواره از ولات را کت دویری دای تتم کنم بی İhtiyacı çoğum sar niken dest, garibe mirin yibenat best. Ni cirum duyen ni dest, az velat ra kot pir, dayetetem kwenam vi. Garibe diyert yona ser, amer diyert se laser ve ser. Fera dür az diyor sonra ser, az velat ra kot pir, dayetetem kwenam vi. Taha gayalem mı daye, شو تریا از هوایی از چند درد خوبه چونجی تای از ولات را کود بیر دایتتم کنم ویر هر رو کرا شری بیر زرد از غریبه هو اونجن درد از وک دست و نیو مسرد از ولات را کود بیر دایتتم کنم ویر دایتتم کنم ویر Niyazık inu mazma gulat raşi ve buranatı hocayız diyor. Sanırım kendi teşekkürken ve piyorun işiyor. Niye gurbet gulat rakot bin khit diye garibe o sistemet ya makabat ki o nizini işiyor. Yo sayfa inki on bazın ma İmam Hatip yo sayfa naru ayg ma piyam mektebuin diyano filan. O ya hocam men ma ayyeva ve la zaf kerda safiye me ve gurbet yani zvar hakikaten gulat ra dürbiyiş. زوار من ملت خود من چیلی خود آیره پیامبر علیه السلام بود یعنی یو مردم غربت بنوشته یو درجه کجی که شهادته یعنی شهیده گن حیات غربت حیات دربیایش زوار شما غربت نیا لا وطن لا غربة للعالم ان شاء الله ليس الغريب غريب في الشام واليمن بل الغريب غريب غريب العلم والحكم. والله عين وخده. ما امیدوار یعنی ایت چیو انسان اگر یو الیفا مسناجه و یو درس داجه سبب که عمر بن تسلی اینکه ما یو جاده. kelime mesela چی است سرسری ترکی شونه آیات مروا سرسری veya mesela ترکیبون başı buyruk hareket etmek. Çünkü zazaki mesela nema temine khusariki. Bu nema daha kelime. Khusarik yani başı buyruk hareket eden, khusara hareket eden, danışmadan kimseden. Yani kelime ma zaf ziyade, kelime ma bir kez. Servet is saraya. Servet o sermaye o pöreyi yani ucarayı servezir yani başbakan. O tabi sermonezik yani be mane başkone ve yönetici veya başkone yani sermone. Sarasker. Sarasker. Tabi sarasker. Yani onbaşı çavuş mavuş aynı sarasker. Böyle. Yani zulmad elhamdülillah kelime zafiye, kavram zafiye, vatı zafiye. Fakat zonayı ma roşan fikr ma ini gara bir piyaser yani ma ini bir piyaser ma haber bed bun mera yani işma inki yosar jo ve rahaya işma bun terasa ana az ma yo gum verşi de gum ma verşi eğer dest nasır rapişma ma ina tepya bun kura ma onun tebna pe nahasi dest gum vis gum hiris gum مردم ورشون یعنی اینکه مثلا حقیقتا او معال قرآن زازکی قرآن ذاتن یعنی ادبیاتو کو گرون و ادبیاتی کو خوارو
اینی آشارنایش یعنی زازاکی این راحت یو گرانیو سیو داستان و یو حکایه نیه که تچارنن الحمدلله yani en göre heben yavaş yavaş yani başmara yo çivaj yani zon almonki ponse serro bizon hamazik yani nüştişid sıkıntı asta her ser heddelişken gavun maanqada bunus yani almonki eryom mesela misafir me İsviçre roma almonki yo mekhaberden her metavet tefahüm ki naza ponse bu ana almonki mad ana anqada ya yani Türkiye mesela raso ana nokta تنظیمات را نات یعنی دست ویسر و دست هیرس سر هی ترکی سر خبات بنا و ما راسو انا نقطه یعنی زازاکی حقیقتا وین نیلو مشکر بکر اما ایر راپه یعنی کم چین زون یو خصوصی از نزدیک واج ایتا یعنی ایی که ما گوشتاری کن صفحه اینترنت فیسبوک و یا مثلا یوتیوب زاف گروپ ین او ارزون ای این جا وردن این گرون جا وردن یعنی این گروه قجیک حساب قجیک arkadaş yo zonaya şıma yo hizmet şıma samet zon zazaki öse çine ben meşrepte ne de fikirte çinete ay yuna caver samet ferheng zazaki zon zazaki zonaya şıma öse ay takdim bekler millet ve tıra fayda vin ama mer erzun ay kön kıj en göre devam nikin yani kum yo zonaya öse de kun yatawa öse ve arz bekir samet ratişa o millet zaten zona takdir bıkır ve zona yani teşekkür bıkır. En vatet tam cat mala kesinlikle gün oturup yani ina tam cat vakın semez zazakiya yo çiyası gün yer verdi kalıp çıktı yo binna haberdayış nezik yani yo fayda söyleniyor eser tam ceyelvana haber etti tam cadi. Böyle siz derhakçı dizi yani habat parla emser fark kan yani خبتين yo معلم درس زازاکی مقالتی و فرهنگ yo مردم هم دست و نامه یکم و فرانکس و من نشناوتم en yine Türkiye bugün hani yani Hazreti Ucara yo merdim yo ferheng vereşt bazı mı telefon yike grot mı telefon jirkez persa inşallah biz mirşraven ve nomeyi Mustafa Ballı ki yo Diyarbakır inşallah Recep makin misafir matra persin ve kitabı bunca dahabin izme ver atrabiyar yani inşallah دهب يو كمر يوز دهب ازدايلا يو نه ايم ازدايل دهبينه hocam kemad hire habere de bere zazaki sır he kheftin yo bere be معلم zazaki yani ma kiyad enki hireten aktif zazaki sır faal kheftin Malatay me kitab me washt me trava me vada kitab mir bishra eyvallah tamam يوم yüz kumra veş az yüz yirgen inşallah tişra eyvallah teşekkür ederim tayinimi hire habin kir yüzük mallatayı bir eyvallah teşekkür ederim Allah razı olsun az oraya İbrahim Bukan şiir sero hikaye ser epey zazema yo çi saravetci peki an inşallah cihat inşallah cesaret testu inşallah zun ser habat kin o yona inşallah ma nizdira İbrahim Begizo itiyat merte mişora hinaker inşallah nizdira erswa ilon isken musabaka der hak şiir zazakit yo musabaka tertip ben inşallah ayız mahkera yok son bed nam Hasan İbrahim Bey hocam Abdullah hocam az akdiyor ki malahazı kana düşün fikir kana yani in şiir in vate verno ay kalık verno vat o şiir beni eğer der beni eğer mesele beni ino bir maddese in velab zafaydi in zafren ki goya mazon daha weş
doğru stava çıkıdı doğru çıtavası ayın peri main o münasebetra ma daha ben vakıf daha mısın? Böyle inşallah. Eka ez an maal sana tabii çıkıdı bırakın hocaba çıkıyor rahat nu gerçekten zahmet. Zaf zahmet. Çünkü man zon khu çok vira ma pe kalını ki o yüz ana esas sıkıntı yani her mıntıka şiveyin yobina cava. Ez göre şive khunu sana aşive bin başka cat teki çufum nikin. Ama çıkıdı ki منطقه ما انسو فهم كان از او گرنو سنا ما çıkıdı min خود قال كان kısa كان ondan sonra yöbündüm fum kerdiş az okunu sana tabi an sıkıntı esna maraya yana o tıbaj göre ki her yıl mutlaka zaten mümkün ama her cad ana havat birse diyelim ayeti vererek rahit palara het başka cere yenira kadar havat birse daha da tabi ben hol ay çiko ya emra fomni ki sahibi nur fomkin veya kutta çiko manizonsa maayin onun tara matara fayda binin o şekil bu sedana Öyle inşallah. Hocam Burhanettin hocam sual mazlafi fakat mabine kısmek ma verdin yine hafta rüce şeve eri ma verdin azoniyan saatra tam 2 saat ra ma viyarna hunç ma tehirna 2 saat tehirna Malatayı ina yo çen kelime peyinti çibik maturabilir. az an konukum ma qal ke yo çen had ujahan o ma akıl mı herhalde vengin mı o yorum ko o izahat ko Burhanettin Hoca ki ilaveten yo çençi he mevir de mevaz aynı baş yo ayeti ko felabise fihim 1000 senete illa 50 amen fikrim ano Kur'an-ı Kerim evet her toplum her kavm takvimini ayrı hesabın ayrı ama tabir Kur'an'ı ifade Kur'an'ı gerek aynı yöne saklı eğer ki tekince sar süre müddeyi başka cad başkavsa o kadar niyen fom kardeş o mauca bir kere yok kaide est Allah evet uca diyor hikmet est Allah Teala bun felabise fihim 1000 senetin foncas hanzar ser baji nivun 1000 sene illa 50 sene nivun illa 50 am şera uca nivas sene uca am yani müstesnai aynı şey şera lafzin farklı ki tabi çıkıdı o tespit mi başka cazisi Burhanettin Hoca'nız var bunun sene ay seyrik o zahmeti o çileti birse tabiri sene başka bahs Musa aleyhisselam ay komun piri ay seyrik o kıtlığı bir zuarif tarafın sinin ay ko seyrik o rahati weş ise on am ihtiyaç okudu ki ana yo حول سن 1000 senetin barceva illa 50 ama yani çünkü Nuh aleyhisselam o kom khura kharsan bay tufan in kun yurahti kun mufarrah bin yüz sure kafir vezdadu 9 ya hirisir o hesabine her saret hiriş fark yer o hirisirde her veciri o meserse kin nevriş o ziyades ucara beycan yani hesap saru veri o komu ay kombin yobina farklı yüz anava yüz tabi kelime münasebetin ist çünkü Burhanettin Hoca var az anavuna yo tespit mesela Arabit von kumu kelime oku pennunu fe bir ders biz kerdiş de illa a kelime manayı yani duhul huruc est. Mesela yunfikune, yunfune, yenfusune, nefese, nefaka, mesela nefa, nefke yani isbat rışın menfi. Mesela nefese, püfke
Pes kardeş vejen uşun. İnçi Kur'an-ı Kerim'in i'acaz-ı zaf. Evet inçi herçi. Fakat müyoşu fomli ki sene münasebet vraş. Buca tam fomli ki çıkıyor münasebet bid. Sine mana venikif. O sene sara مقويش بالطعم فهم لك از آیا هونه ایزاح بکیر انا که عربی تزون اشتقاق اللفظ اشتراك المعنى يو قايدو إن أنو وقت يعني اللفظ يو كلمة مننفيسة معناز مننفية مثال از يونا مثال بيد كلمة را لكمة كلمة demek o çok تأثير نون رو o çok مثلا شدت تأثير 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 كلمة لكمة ملكة يعني عيني كوكرة بيورنون مثلا لكمة نجيك بولي دايش ملكة يعني حق دايش كلمة مثلا وقت الشدة إنكي وقت اللفظ عرب شد يعني أجر دي كلمة اللفظ مننفية معنى مننفية إتيا سنة وسنة هم فاول الفعل هم عين الفعل هم لام الفعل هيدا همز يوي sadece يو زبر زير دايش بي سنة يو هون قجيك المابون سنة İnanıyor. Yani benek mavaş. Ama ite kelmeha, ite o çok kelm. Sana yani yo zaman se am niyo. Yo zaman ki insanın her mantıka göre yani yo müddet muayyen ki ama müddeti ki zaf derg niyo. Çünkü sana sine. Yani Kur'an-ı Kerim'e çi kelime eğer mana mühim nüsel laf. Böyle Seda. Şimdi hocam yani Arabi hakikat yani zaf zengin yozoniku o kaide münasebet est ama o kaide yani umumi nu. Mesela yo kelime var bir ber bur. Bak tek bir hareket etmiş ben. Tek bir hareket etmiş ben. Ama harfin aynı. Sadece yo hareket verin. Bu mana degiş bana. Bur galo ber ondan sonra beyaro yani art o cego yani baharno o bir burgalo ber mana muhsin o koholiken hocam bu körünün en yo dakika en hiri hemi kelimonun ortak yo mana asa ziyaduna ber خير زياد بر عرض هراو زياد بار هولي زياد bu mana müştereka. Yani galo زيادونه او çok زيادونه o çok te ber hole ziyad bar yo nume khumaya yani ihsan ziyado ber tamam muhsin ber yani ardık harav ardık gırd harav yani piyonun ne ziyadone teus ziyadone ve hole hoca ayonu çibaz nimet nikmet tam zıt diyor yine tek armada işte nimet öyle nikmet belav tabii nikmet belav nikmet ama bu verte kelime degiş be ita diyor degişi Çin ya sana ve sine tabi degiş ne ben yani harf ekser huruf ma var neyse peri yorum fayda biraz inşallah tabii yani belki yorum yani ne diyor vato yani ne diyor yani yo vinayişiz enno tabii hani diyor kanaatiko yok kanaatiko böyle از Malatya'ya bir teşekkür Kerem ke zahmet ke vaqt tuttu. Eyvallah zaf teşekkür kana. Eyvallah zaf teşekkür kana. Allah Teala ana xawate ma serdar kir. Ma muvaffak kir. O bila sevni bir. Elbette ana inşallah معنا بإذن الله تعالى خوات حتى مرة بيت مكان أنا خوات مات صادر راسيهم ما يستا يوم منفعات شين يوم فايدة شين الله تعالى ما هر شيء يريا كاريرا ondan sonra niyet خراب محفظ بكر ما وازن كي أنا خوات ما جابير و شعر ما جيل ما ترى فايدة ببين آمين Seda mala buranedin Yo vaten göre zavunuruz. Se zavun dest bezenci se almunun peni gibi yere. İnşallah. Rahmet
bir şiir çıkma var. از tabii از شما پیاری تشکر بک اخرى پی از شیر بکی از شما پیاری اینی تشکر کن شما قیمتی خودی Aferin ne var? شما ضاف ملت ما شما را فایده دی می سمه زون زدکی اگه ده خبر ده اگه میبینه رنگ بزرچه نه مطلوب انا و ver شما zaten pe keyif veşa hatta peni az şuma gösterirken o gösteri sıhhat yo bana kızık cadan mı az şuma ayrı teşekkürken az yo şiir bun yo hin zaten şuma kafelni باش خوب tu sarib az banu gül tu yo darib az banu gül tu kafesib az ben bülbül tmira nes az kunu cil tu yo derev az banu çem tu yo qılıb az pa ben lem Timir darib ez tür ben gem Timir zinib ez tür ben mem Yo recve yo erehena Şmu diya zer sina Ez biyum men tezik zina Kalemi aşk nuştu ina Dünya bermi bena şenik Çera has kerd zera tenik Ez tür benu dara venik Şev atari tür ben venik Zerre me ez werda dünya gittite mirbiye derda şewe medite aşma zerda se tüçünü ser in ardiya se tüçünü ser in ardiya Esmer teşekkürken hocam. Homa saat veş bitti. Ma istir teşekkürken ma en temaşakarı huriz teşekkürken kemal havati ke o en bername huzma itiyadı kaydnen ver kaydnayış ez hem hoca kura hem iz en temaşakarura ez peyo şiir sual persen o ma hatır vazin eg naxır diyor biz gervet tüz ucara aya nevet penit eşnavena millet naxır bib gerin akibet kabahat naxıru çino. Ek doktor neveş veş nikür. Şifa caver toma bükür. Çimveşunu cevxu akür. İnsaf nikür cevxu dekür. Kabahat doktor çino. Ek yo alim bi edebü. Hem bi rahmü hem gazebü. İlim caver doz galib. Min talabud mübtezelib. Kabahat alime çino. Egwesta tu bükür maraz, bun tu veşun rınd nevaraz, tür kweh varaz, khur kweşk varaz, dizdera sermaye varaz, kabahat vestati çino. Eg hakim rar hak ra veci, hak nahaqe hol nisenci, dünya ser sare mad rici, kanun het menfaat onci. Kabahat hakime çino. Ek zengin venyo gwazli cenin. Non fakir fekira vecen. Se kadim het khura uncen. Semed mal dünye ma rijnen. Kabahat zengine çino. Ek malla cade khu şaşık. Khrabi het khura kaşık. Tür vayuk o khur belaşık tür harum ko khur başık kabahat malati çino doktor hakim ina mekin egbe kot güeşt ma güeşt sualkin sual güeyinu lama sekin malay velat güeş ve akin mevace hatay ma çino en bele fakir tür hovun yok kısse en kısara biger hisse güeş min serin ez havun se ege xanıqya avud mase kabahat dengizu şunu şeve şuma xeyri bu huma sılmetiye xeyr biz şuma piyorun Esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasıl